chỉ bay ule kan chana len lo thir fowa kan ram le che velte khovel ram tin te thir US tual chung politics te kan thir ho thina in lo hlok pui ve ngei kan be se tak zeta in comment po kan lo chiar chuak dap thina nia in za chunga lom thu kan soye tun tumpo hi India le China inkar boruak bok lu chil le kan tum don nia India chuan Japan ramatangin China a be thei don ta ni in thu a om ta a i han thlir ho le teng o myang tun lai khovel boy na hi rampan hi khatkara thil thleng anti to lova lamtang anin siam zela wangin turam po hi indo turin an man mo du lo chak jok ni tur chuan ramdang ne in zom na tha nei hi thil tangkai tak lo thei lova tul nianga yen diplomatic relations siam chu indo ma malak dan tur poimo masa anita China le India ramri bo ruak po atlang pui chu kan soijing tamal mal hle a anin ngur reng fowa mei kha tang khan bo ruak a chezual dewa voin khengin kanin do lowang ti po ala soi hlei theilo in the wero hi chu thil tul ber chu ni lo phot maya hetianga bo ruak kan nei chho reng lai hian China chuan India ne na anin do huna man thei turin India ne na ramri in trom ho heng Pakistan Nepal Tibet le Bangladesh ho a huang ngalak lu tumin ave khem renga mase Pakistan bak hi China thanga ok du an omri lo hlo hi ati zia khop mai Nepal Prime Minister KP Sharma Oli chuan China lam tranview ma se a thopui then khat le opposition lamin an du lo hle maya chu wangin Nepal din mun po achiang kuang hlei thei meu lo India po in chak takin ma ala renga karmasa lokhan Bangladesh ne na in sum don nan Tripura le Bangladesh in car long service trantir ni in Bangladesh to India chunga alom khopang a chan chu plastic product chi rang rang cement le bungrua chi rang rang India mi pui abikin north east mi ten kan lei sak to dona Bangladesh economy po hian ma suan pui hle dona heng zong zong aya thulom om le chu September ni som khan India le Japan chuan in rem na thar an jiak thei ta kha ani Xi Jinping haute chuan lom lo na sak khopang The Global Times in engtin nge India le Japan in rem na hi ron soi nuala tum le don khriata chak om to khop maya thir tu te point khriat vatin chak kan ringa thua om vele kan ron update vat tum don nia Japan le India in rem na thar siam hi India tan chuan China laka kan champion theina kong poimo takani he in rem na zia nan hian rampan hi te hi kumtam tak an lo in dor to a Japan hian India hi aringam chia lo nge ni in rem na an siam lok theilo zok kha ni ma se tunlai bo ruak China huang taw lai takin Asia khomol puya ramro pui pani te chuan in rem na ro pui tak an siam thei ta hlo maya China tan chuan kutveilam sa thak sak ang main apoi thui thei don tuna India Japan military pact hi US President Donald Trump wanga thleng ni ngei na riat boka tunma chuan India le Japan hian military lama inzom na tha han soiviu tur ang hi an nei ngai lem lova development project lama ero chuan Japan thiam nei kan mang na sa hle ti kan hrethe ome chuti lain tun tuma anin rem na ang chi thupui hlom lian tham em hi an la ziak ngai lova tun tuma mi hi apoi mo na sang hle ni US India inzom na that chauta ka wangin rampan hi te po hi anin kom ngai chauta viau mai Donald Trump wangani kan ti du chia lawani pon India hian tramazara zo hle ni in a hriat Japan Prime Minister Shinzo Abe hian Chrisel lo na wangin a chol to tur thu alo puang to a alo chol ta ani point India ta na thian tha tur Prime Minister dang anron om beisei le phot mai teng u heram pani te in rem na hi India Japan Military Logistic Pact ti ani rampani in rem na thuthung Indian Defense Secretary Ajay Kumar le Japanese Ambassador Suzuki Satoshi te chuan ming an zia nana in rem na zia ma luk hian Indian Prime Minister Narendra Modi le Japanese Prime Minister Shinzo Abe chu telephone in bia in rampani te tho dun dan tur te hi an soi ho ani he in rem na hian Indo Pacifica mon na le rem na athlen nge yang ti hi an be sei thuan soi Japan le China hian inzom na thatak an nei lova history kan riat angin Japan hi China atanga indang ani Sino-Japanese war atang khan ankar thu hi achetarenga Han Chinese thisen kai tha tu thu mun
chul khat chuak ve ni ma se voin thlengin remna kong anzo dun thei talova a han pa taka indo na om to lo ma se Japan hian China ai chuan ramdang ne na inzom hi adu fe zok ta ni Japan le China in kar thu hi soitur tam taka oma tuntuma chuan kan soi man lovanga India le Japan in rem na thar hi tlemin soi zaw kan tum don nia India Japan in rem na hi India tan engtiang taka tangkai thei tur nge ni ti hi soifia tumang o tiktak chuan India le China boruak chiat wang lai taka hetianga in rem na an nei thu han riat chu lam pui thama tlinga ni Indo-Pacific region na China in luling lutuk hi kan soi fauta a khovelina mu mai mia lo diktak chuan Japan pu hian China hi aning ve chiang ani in rem na angin rampani sipai te chuan an thil nei ang an mamo te anin peton thei to anga Japan sipai mun pui te po India hian amamo huna mang thei don ta ani chotiang chia chuan Japan po in Indian military thil atu le poimo ang amang ve thei bokang hetiang ba ka in rem na tha le hlu hi military lama chuan om thei to om love India ta na that na em chu China nen kanin dawani chuan Japan ramatangin China hi kan chang le thei don ta ti na ni Japan tuipui atangin Indian Navy te an che chuak thei dona Japan tuipui vela omram South Korea North Korea le Russia te la chuan Indian Navy te hi anti boy don lo hrim ti achiang sa reng boka Russia ram kan mang thei bokanga China hi chu achak lo khopang India hian olsam takin Japan Naval Force mun puite an airbase te tangin China ram chanchin information adon zung thei to don ba ka an ram leilunga atul ang zelin India sipai te po an om ve thei don ani South China Sea hi India tan po poimo ve khop mai US du angin turam po zalen takin an kaltlang thei turani ti hi India tan hlei hian a tha a chan chu Indo-Pacific region vela du thala Indian Navy te an chet theina tur hian South China Sea hi an paltlang angai fo don ani tun naya India in South China Sea lama Indo longa han tir chuak veringot po kha mason na lian takani South China Sea zirchian na pa don ba ka US le ho te ti chak tura thok chuak ve hrimani kha mel mathu mun nei ram te ti tur om reng ani clear tu tenin lo beng var pui kan bai sei he in rem na thuwa China lungoi lo na thu thang kan riat vele kan ron thril ngal don cheunia clear tu te zinga kan channel la subscribe lo enom chuan khonga in lo subscribe ve ula kan ram le khove la bo ruak chevel reng hi ani dan ang takaron hlui zel cheu kan tumanga in lo beng var pui ve ngai kan bai sei kan lo me